MC wa wodi ya Bogeta West DMK kiogona na atongerete yake ya mabangi ba mubango jwa kithomo jwa ya lift program kire kwaja na cheki kire mwano mo wa barabara thithete bwega mono kire kigero gya KCP mwano jo rawitinde ne skuru ya Thaka Miru School na mukirite cheki ya ngiri magana jairi cha kumutetheria gwita na mbere na mathomo jayo kwa miaka ena na chokete nkatho na kinya kugari na witikia kombana na kiogora ugite juju ni mubango bagetithia na mbere kenda gukiria ritwa ndene ya skuru mwanya. Nafurahia kuja kupata hii marks, naambia Mungu asante, because if it was not God I will not be here, because hata verse Bible inasema I can do all things through God who strengthens me. Nguchokia nkatho ke Kenya Airlift tonto kwa mono kwa scholarship. I thank you ngobochokiria nkatho na poendelea moyo zozo na kwedi weta skuru make us proud ugeta kumama weta uthithie bwega beze kaire bakungwire nago form 4 uthithetie bwega thomono no nto bwaendi mutembei uri orathomaira skuru ije gikumene agwata max 401 netwa Meru School na rakethwa enjoy na kuma next week toeja na team yetu ya Kenya Airlift program bamwe bare arimu ba Bob na PA wa Bob areja toeja kueja na cheki ya 200,000 shillings eri scholarship ya Edi ya kuthoma kuma form 1 mwanka form 4 atena travel fees muritu ore okaeja number 1 ndene skuru ya gikomene akaeja kwa scholarship o mwaka kuma Kenya Airlift program ya shilingi ngiri magana jairi cia kuthoma kuma form 1 mwanka form 4 na oni ningwa na are ambithera mpumete imenti South mwana ore okaeja number 1 skuru nda thoma ira itagwa Kionyo primary tuketha twimweja asimira amount ya 200,000 bunga ke agwete over 350 marks cha gwita a good school tuketha tuke musupporta athome atena stress kwa una ndi nyari to baraba skuru jeje gikumene baigwa bare bathari mimono na betho bai competitive na ndi baraba class 7 na 8 bathome kwa bidii no ntibo next kunengerwa cheki ule ogetherwa atongeretie na kurukite bwega no ntinkumenya tu ina babo me skuru eje amenye kinywa number 1 aja gikumene primary school no kethwa ine nkairwa cheki eje KCP ire kathio mwaka jo 2022 na ara muthia jo mwaka.